životima, posebno zagrijemo spavaće sobe, mislim, to je nekulturno, prije svega, i nemam šta reći. A nije ta knjiga napravila nešto bum kao što je najavljivao na ono da će to biti knjiga skandal desetljeća i tako. Ne, mislim da je meni samo pomogla da se vratim. Da. Dobro, hajmo opet ostati malo na skandalima. Da, hajmo. Plastične operacije, jesi pa nisi, pa jesam pa nisam. Jesam, rekao sam da sam radio Ne znam zašto misliš, zašto je to ljudima toliko zanimljivo? Pa ti kažem, u toliko moje 10-godišnje karijere stvarno novinari su mene pitali sve što treba i što ne treba i zadirali u najsitniji detalje onoga gdje ne trebaju stvarno zadiru. I onda u tom momentu kada sam ja to uradio, mislim, bilo je vidljivo slika prije, poslije, mislim, i oli inteligentni čovjek i mogla sam da shvati bez ikakvih zapitkivanja. A onda kad su meni počeli zapitkivati, ja sam odlučila da se igra, kao da kažem što sam kod zubara, pa tra ali dosadilo mi više da to tako. I ja sam lupetam, pa sam onda eto rekao da jesam, bože moj. Jesam, pa šta? Da, a moj život moja stvar. Da, tačno. Stigli smo do trećeg albuma, tvojeg solo trećeg albuma, petog inače u karijeri. Šta te natjera? Pa nije me ništa i nikome nije natjera. I onako smo privatno bili šokirani, i oni koji te malo pobliže poznajemo, Pa niko i ništa me nije natjeralo, ja sam to sam tako zamislio i sam realizirao. Sam pao, sam se ubio. Što te žao? Nije mi žao. Nije mi žao i ne kajem se, ali da mi ova pamet to sada ne bih uradio, definitivno ne. Jer to nije shvaćeno na najbolji način, nije shvaćeno onako kako je trebalo da bude shvaćeno. Shvatio sam da Bosna i Hercegovina još uvijek nije tako tržište. Jel ti ganjaš možda neki inak, Pa možda tih godina i jesam. Znaš kad te neki ljudi isprovociraju, pa ti onda kažeš sad za inat još biti gori. Ali to je opet bilo adekvatno tim godinama. Mislim, ipak sam ja tad imao 18-19 godina. Lude godine, svašta se ti dozvoliš. A sad je 25 i dosta zreliji razmišljam, dosta drugačije i sad ovom pameću to ne bih. Ali, možemo bilo prošlo. Vidjet ćemo kakav će biti kamera ovog mjesta. Ostaje i to kao, bit će okej. A mogu reći Ne, bit će isti, samo će sad prije slika. To li tek skandal? Šalim se. Mogu reći komentare da ljudi komentiraju da se onako poprilično smirio. Je li tačno to? Pa jest, da ti kažem, mislim smirio, što znači smirio. Ja nikada neću bježati od sebe u smislu da sam ja dosta veselog i nemirnog duha i vrlo sam optimističan, pozitivan, uvijek sam nasmijan, trudim se i da drugi raspoložim u trenucima kada im je to potrebno, ali da ću se blesaviti u onom smislu u kojem sam to radio, ne zato što to nije stvarno adekvatno ovim mojim godinama. Mislim, kada bih se nastavio blesaviti kao što sam to radio sa 15-16, bio bih jako neozbiljan i nema smisla sa 25. Dozvoljavao sebi što sam dozvoljavao sa 18, ba naravno. I sve to prođe. I ta garderoba i roza i šljokice, ovako i onako, mislim. Sve je to bilo tad, a sad, mislim, nisam to više ja. Treći album si radio sa Aleksandrom Kovač, ženom koja je bar što se tiče te neke R&B i soul muzike. Da. Meni je izuzetno zadovoljstvo i čast bilo raditi sa takvom jednom osobom, jer Aleksandar Kovač je stvarno neko ko je nevjerovatan talent. Nevjerovatan talent, osoba u kojoj se spojilo svojeg fenomenalnog glasa, vrhunskog autora, izvanrednog producenta, posebno vokalnog producenta. Meni je bila ogromna želja raditi sa njom, ja sam tu želju sam sebi ostvario i nikada se nisam pokajao. Jest da album nije bio toliko komercijalan za naše tržište, mi živimo i radimo danas tu gdje jesmo, ali bože moj, nikad se nisam pokajao, niti ću se pokajati, mislim, dobiti šansu da radi sa jednim takvim umjetnikom kao što je ona je baš... Interesantno je da ona dobija MTV nagrade, vrti se po MTV-u, ali nekako domaći mediji, kad kažem domaći, mislim na XU medije, se ignorantski ponašaju. Ali to je nažalost, znaš, to je jako, jako tužno, mislim, jako tužno je da... Mislim, ne želim nikoga patinirati, naravno, svim svoju publiku i karijere i tako dalje, i tako dalje. Ali nevjerovatno je i žalostno je tužno da jedna unknown pjevačica ili pjevač koji u kafani rade od jutra do sutra dobiju veći medijski prostor nego takav jedan talent, takva jedna umjetnica i osoba kao što je Aleksandra Kovač. To ne stanje koji možda ne znaju, to je kćerka Kornelija Kovača koji je napravio sve velike hitove. Mislim, to samo možda služi nama na sramotu, a nikako na ponos. Ali eto, bože moj. I uradio si taj treći album, kažeš da si ti onako lično zadovoljan s njim, jeste da nije bio komercijalan, išao je malo više u tom zapadnjačkom stilu, dakle. Tako je, od omota do zvuka bilo je sve previše zapadnjački.
Ali su izdvojili neke pjesme, Seksi Čika je postala veliki hit i ovdje i u Srbiji i u Hrvatskoj, što me iznenadilo, baš i dan danas jako veliki hit. I pjesma Znam, buduje sa ženom Mariji, pa je pjesma Anđeo sa greškom koja je nažalost nije nikad bila ekranizirana, nikad se ne zna. Da. A potencirao se je kao veliki hit, ali nikad nisi Pa nikad nisam, eto, desilo se tu tih par poslovnih problema, prekid saradnje sa menadžercom, moja prezasićenost ovim poslom, umoran sam bio jer sam imao 14,5 godina išao svugdje i imao jako puno koncerata i nastupa u cijeloj Evropi i nisam imao prilike sam za sebe da malo sjednem, da razmislim, da vidim šta hoću, kako dalje. Tako da sam u tom momentu sve ostavio i odmarao se i eto, nisam se pokajao. Sad je vrijeme da se nastavi opet. Evo, pominjali smo duete nekako na početku naše priče, pa mi dođe sad u glavu, ekranizirao si uglavnom duete. Pa hajmo sad pogledati onaj sa Žanom Mariji. A može. Znam, to mi je jako draga pjesma, jako drag spot. Pa ćemo se vratiti opet. Može. Znam, ranili su tebe svi, znam šta misliš o ljubavi, da taj osjećaj ne postoji i da je umro u tebi. Znam da nema više razloga da vjeruješ u ikoga, ali ja ću biti kraj tebe i kad bude najteže. Ohladit će se more, zelenit će se sve, ali samo jedno neće, moja ljubav ne. Nestat će ljudi, bit će pusto sve, ali ja ću biti tu, zauvijek tu kraj tebe. Opusti se, opusti se, tu kraj mene, kraj mene. I slijedi me bez pitanja u neka bolja svitanja. Znam, ranili su tebe svi, znam šta misliš o ljubavi, da taj osjećaj ne postoji i da je umro u tebi. Znam da nema više razloga da vjeruješ u ikoga, ali ja ću biti kraj tebe i kad bude najteže. Sagradit ćemo kulu od snijega i kamena, za ljude kao ti i ljude kao ja. Kad im bude teško, da mogu doći tu, biti jedni s drugim i živjeti u snu.